kumsang ni somni le patni December ni ruk ania Rainbow Mizo Channel thlir tu le ngai thatu jong te in Japain chibai kan buk thawa chau Russian President Vladimir Putin chuan Crimean Bridge thui takmai Crimean Peninsula tranga Russia ram in kalpona tur leisai takmai chu join Mercedes car mangin atloni ti India Today chuan voin khan report an pea chanchin tharma salama kan report to angin President Vladimir Putin hian kumsang ni le som pariata khan he kong thui takmai kilometer som pakwa jata sei hi alo hong toa Russia tan chuan he lei hi poimo takmai hania Crimea kalpona turatana kong pui poimo berta jingami ania mase kumin October ni riata khan bom chiat ania Russia lam chuan an soidanin Ukraine sipaitan helai mun hi an bom niin han puwa mase Ukraine lam chuan an tiani thu engma sei chian na an nei lo thung ane helai muna hian chiat na athlen dan le khoi mun atanga bom nge ani ti te amhuna nge kalin President Vladimir Putin hian INFIA arwal hian Russian Deputy Prime Minister Marat Kusnulin chuan azui vanity television sang ten han reporta Crimean Peninsula leilian takmai hi athiang in pahni akal duna President Vladimir Putin hian lei pakhat jok aveilam pangami hi siam that thuai hani theina turin chaktaka mala turin na thoktu te chu ahria tir boknin han report ani heti lai hian khovel media sang te abik takin Al Jazeera tele Z News 10 report an pek dan chuan Moscow sipai ta chuan Ukraine capital Kyiv khopuile ha chevel baka Arijon pumpuya khorang thingtang khuata chu nasatakin missile mangin han bai juita Ukraine ramchung hi khuwa ha voto ema wangin freezing point tia ansoi tuipo vura achanjela wangin harsatna antok mekania heti chung hian Russian sipai ta chuan infrastructure zinga po power station tam tak chu andron bituma targeta handron neile ta hei wang hian chiatna na satak le mipuite torna na satak mai thlen tu tur chu Ukraine ramchunga hian Moscow sipai ta chuan an thlen tir le ta nei tin han report ani Russian media lam chuan report an pek danin hetianga Russian sipai ten Ukraine ramchunga beipui an thlak lea missile manga strike an nei le na chan hi Ukraine sipai ta chuan Russia ramchunga Belgorod region a mai nilawin drone mangin Russia ram laili zoka beipui handron thlaka hetianga Ukraine sipai ten Russia ramchung ram laili zoka beipui handron thlak na hian Russian mipui tatana chiatna nasatak mai handron thlena Ukrainian Armed Forces ten Moscow ram laili zoka hetianga airstrike naya drone manga beipui handron thlak taka chuan Russia hian chanlet na tan Kyiv region le ache velte Ukraine khopui jinga KCT santi khopui poimo bika te strike nein chanlet na anpeta nei tin han report ve thung ane amma Crimea leya bom nasataka hapua trum khan Ukraine sarkar chuan anti ani thule ani lo thu engma puanjar chian na han nei lowa khatiang dau bok khan tuntruma hian Russia ramchung mun laili joka Ukrainian Armed Forces ten drone mangin beipuyan thakani tia Russia in apu na hi engma chanlet na le soifia na anla nei lo ane media trend khat ten report an pek dan chuan Kyiv hian anram chunga mipuita tornarap thak tak mai Russian sipai ten handron thlentir wangin chutianga ramchunga mipuita torna le chiat na thengrang chu chanlet na turin Ukrainian Armed Forces ta chuan airstrike an nei veta drone manga airstrike an nei na mun hi Belgorod region chunga po nitolovin Moscow khopuya tranga lalo taka airstrike hi anwa nei niin han reporta France 24 in report an pek dan chuan Moscow khopui dai fema airstrike hi anwa neya mase Ukrainian drone ta hi pakhatma ka thak om lowa azawai in Ukraine ramchunga him takin an kirlevek niin han report boka media sang ten report an pek atanga alandan hi chuan engtiang takin nge Russia ramchunga hian he airstrike hian chiatna athlen dan chiang takhi chipchir takin engma report thei anilowa Russia chuan chiatna anto dan hi chanchin kanbuat sailai theng hi chuan halapuang jar chiang lawa mase achan letna na takero chu an petangei niin athriata Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine rampum puichu khowot tak noya awmeka chuti chung chuan Russian missile strike awangin electric power plant tam tak kan repair to te chu target aron nein hanron beinon lea
hei wang hian chiat na rap thak tak a thlena wangin Kyiv region le region dang mun then khata te blackout angai le dona chu wang chuan Ukraine mi puita chu he blackout lo thleng turatan hian in rom manna le in buat sai na lo nei thau turin a hriat tir bok ani electric power supply anti topa blackout a thlenna mun tur jinga hian Kyiv region chu azau berjinga mi hani dona Kyiv region pumpui deuh thoi hian power supply hi pek chua thei ani don lo ani Al Jazeera chuan report an pek danin tuna hian Ukraine ram chu freezing darkness anti mai khowot le thimcha takin atom meka kholum le vozong hi 32 degree Fahrenheit ania chu Celsius degree chuan 0 degree Celsius vel hani toa hetianga thim le khowot tak noya Ukraine khopui sang te awm mek lai hian critical infrastructure anti infrastructure poimo le power supply an pek chuna tur infrastructure lian tak mai ta chu Russian sipai ta hian thotran ni khan na takin han beya ni zan thleng khan in bei na hi ala thleng chun zama Ukraine ram chunga critical infrastructure poimo zol chu anti chekim deuh vek to niin an report ta mun tam taka heng anti chet to sa te hi repair le ania power supply an pek chule na mun tam tak aum boka ma se heng jinga hian Kyiv region chunga emergency atana an mantrin power supply an pek chuna critical infrastructure ta chu nasa takin nizan khan bom chiat le anita hei wang hian Kyiv region pumpuya hian emergency atana mantur power supply an pek chuna mun then khata trangchawin pek chua thei anidona hei bakhi chu Kyiv region chunga hian eng pek chua tur aum don lawa power supply hi eng thleng nge aum don lo ti po hriat anilawa an repair zoa siam that ani malo chuan Kyiv region le khopui dang mun then khata region then khata eng chit tur hi aum don lo bok ane Russian sipaitan nimin le nizan vela missile strike an nei na hian missile zachuang zat mai Ukraine ram chunga hian an kapluta khopui sang te an tarketa tin kan soita kang khan power supply na infrastructure poimo tak ta chu bitum hanni boka hei wang hian Ukraine chuan nasa takin an tura Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Moscow sipaitan strike an ron nei wang hian Ukrainian civil mi poisailo mi palila in nunna an chana hliam tur engemozat anom bokani tin ha reporta Russian sipaitan Ukraine ram chunga missile an ron thlolu tir zongjong zinga somsari chu ka thak ani thu an puangzar boka hengte hi Ukrainian air defense system western ramsang ten an pek mangin ka thak ania Ukrainian air defense system te hian hetizat missile hi lokap thalo se chuan tun aya chiatna rap thak tak mai hi Ukraine ram chunga hian athleng ngai tura ngai ania India media Z News in report an pek dan chuan Russian missile strike awang hian power supply han pek chona mun tam tak chut chiat bel ani wangin voina tang hian Ukraine ram chunga region tam tak chu blackout ani dona mi puiten har sadna lian jok an tok ngai dona ni tin han report bok ane Ukraine mi pui tam tak ta hian mobile phone charge na tur po an nei to lawa khovel ram sang ten ni jung chakna manga power supply pek chona tur Ukraine sarkar nena pek an tumpo tuna hian thul re ania achan chu Russian sipai ta hian power supply pek chona mun rang chu azava in tarketa han nei zela wangin heng hi chele mai tura Ukraine ram chunga thonlu hi himri lawa an ngai bok ane Ukraine ram chunga electricity provider lianber ta jingami Ukraine argo chuan report an pek danin Ukraine ram chung pumpui deuh thoi hian blackout angai dona electric power supply chu cut vek ani dona hei wang hian mi pui ta chu arang thayang bera loin ma kho soi turin hriat tirna anti chuaka Kyiv region chunga cheng mi pui makta doi khatle point red vel zatin power supply hi an don lo wangin har satna lian jok chu an tok ngai don ani tin regional governor chuan report ape ve bok ane Russian sipaitan nimin le nizan lama missile strike manga beipui an thak na jinga hian Ukraine ram chunga region ranga atorna sabar ta chu central Ukraine Kyiv region te Vinnytsia region te ania Ukraine chimlam panga Odessa khopuya le region pumpuya nasatakin hantur boka Sami region Ukraine marlam panga torna rap thak tak mai hatheng boka heng missile strike an nei na zongjonga hian
nun na chan zat le liam tur zat thi tun thleng chuan hriat chian mai thei alani ri lowa voin lama hian Russian sipai ten missile manga strike an nei na wanga nun na chan le chiat na an to dan te liam tur om dan te hi hriat fiat thei ani beisai ania chan chuan na le heng mun frang franga chiat na thleng te siam that na hi tho chun jom ngal ani bok ani Al Jazeera chuan report an pek danin thakhat chungjat mai Russian sipai ta chuan Ukraine ram chunga hian energy system ta chu Russian sipai ta hian target a nein an run ranga hei wang hian power infrastructure poimo zongjong ta chu ti chiat deuh vek ani toa mi pui ta chu khowot tak mai le thim cha tak nuaya anin chunga an tom im hloma thasik lo thleng me ka hian chung ko tam tak ta chuan han dam kho chua thaina turin kong har sa tak an zo me ka ni tin han report bok November ni som ni le pathuma khan Russian sipai ta hian energy system chi frang le power infrastructure chi frang ta chu bein airstrike anaya khamitrum kha Ukrainian power supply an pek chona le heating facilities chi frang han ti chiat na satber trum ania mase khamin nuwa khan voin hi ana satber trum hanita power supply an pek thailo na eng chit tur nei lo area hi azau ber trum hanita boka blackout area hi voin hian azau ta hlea Ukraine chuan Moscow sipai te hian civil mi ta chu targetin har satna an siam saka chiatna rap thak tak tak a thlen ba ka civilian te targetan nei wangin nun na chanan tam hlea hei hi indona dan bo chiatna war crime lian takani tin han soi chuak non lea ma se Moscow chuan hei hi an nola civil mi te hi engtik lai ma in targeta kan nei ngai lowani tin han soya ma se Al Jazeera in report an pek dan chuan Moscow in civil mi te targeta kan nei lowani tia an soina hi power supply an pek chuana mun frang ta chu nasataka ti chiat ani wangin civil mi te targeta ngai thei ani thu han report tel bok heti mek lai hian Moscow chuan thu chua an siama Ukrainian military command system le anram ven himna defense system ne na in kai noi thil tam takte communication system te energy le military facilities chi frang ta chu mun tam taka ti chiatani tin an puang jara heti rol hian Ukraine drone ta chuan Russia ramchung mun lailia chiatna anron thlena Ukraine drone ta hian Moscow khopui dai femom airbase pani ngot mai anron baya heng drone ta hian thlona an thlo chua dona an plan na kong runway engamozat anti chia hei baka hian Russian sipai pathumin nunna an chan boka Russian aircraft pani ngot mai anron bom cheboka ni tin thu chua an siama hei hi Ukraine chuan anem nge na engma anda siam lawa he drone strike a hian Ukraine hi ain rol nge ni chuan Russia in Ukraine arun 20 February ni somni le pali tranga tun thenga Ukraine sipai te Russia ram chunga hanlu thuk ber trum le Russia ram chunga chiatna an thlen tirna satber trum hani dona ni tin han reporta mase hemi phena hian ramdang in rol an oman hriat thu media thren khat chuan han reporta Sky News UK in Twitter lama he thu an post na nasatakin soizui hania media dangten he thu hi Twitter lama po andon report deuh veka soizui na franga Ukraine sipai ta thil ti nilawin hemi phena hian ramdang in rol anom ngeya an hriat thu han reporta achan chu Ukrainian Armed Force ta hian Moscow khopui dai fem thlenga him taka heng drone ta hi an thlo tir thei an ring lawa Russian air defense system thatak tak mai hanai chungin indona kalmek lai le ngal hian heng air defense system Moscow na nei zongjong ta hi inral ring takin da anni vek chu rin ania ma se pakhat ma kap thalawa Russia ramlai li zo katranga him takin han vain drone ta hi han kirle veka wang hian direct takin US chu ain rol ta an ngaya ma se US hian he chiat na thleng chungchanga hian comment tun thleng chuan engma an la nei lawani tin Al Jazeera chuan han report tel bok ani Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan tun aya nasazok le thuk zoka in rol tur hian Israel chu natakin akar renga Volodymyr Zelensky hi judami hani angin juda sa kho betu Ukraine ramchunga hian midang thranem tak mai anom boka chung mi te veng him tur chuan Israel hian ati thayanga piang ti turin ka phutani tin Israel nena hian natakin alonor towa hei wang hian media thren khatta chuan Ukraine phena hian Israeli special force ta chuan in rolna anneya an ngai bok ane drone lama hian Turkey te US te
Iran le Israel te hi khovela chuan achung nung pol hania mase Iran hian Russia poi khoi turin chet chua atum don lo ti chiang sa hania hewang hian US Air Force te anin rol ani lo chuan Israel ain rol ngeya ngai thei ania Israeli Mossad po ani mai thai ani tin han report bok heti lai hian Ukraine ramchunga battleground na in beina rapthak takin athleng mek zel boka Luhansk region na Severodonetsk le achevela trangin Russian sipai ta chuan Ukrainian Armed Force counter-offensive nai mek ta chu nataka annor le ta wangin advance force ta chuan Ukrainian Armed Force ten andron nor na huna hian mun than khata chuan dang chatin annor le ta ni tin Al Jazeera chuan han reporta Luhansk region baka hian Donetsk region na battleground airo Russian sipai ta hi Ukrainian Armed Force ta hian natakin annor mek zela helai huna hian Russian sipai ta hian dang chat theiloin in ka na athleng mek zela Slovian satrang te Sivers le Popasna hatrang te in sipai hantir luta heng advance force Ukrainian Armed Force ta hian Bakhmut khopui chevel le mun trang atangin Russian sipai ta hi natakin hanor mek boka lisichang sa in dona hi lian tham takin athleng mek boka Ukrainian Armed Force ta hian counter offensive an nei tiratranga Russian sipai ho laka mason lei theilowa anom reiber trumni in han reporta achan chu anram chung le khopui chung mun tranga infrastructure poimo tak te ti chiat ani wangle defense system te Russian sipai ten nasataka an noya wangin Russian sipai te laka chet hi anhar sat ta deu niin han soya military equipment le ral thuam dang te po supply andong thatok lawa an ngai bok ane adivka le Donetsk khopui lak tuma han baina huna hian Russian sipai te an hnung tol na satbar na mun ania helaya hian Ukrainian Armed Force te chuan nataka an nor wangin Ukraine sipai jinga nunna chan hanom nuala Russian sipai jinga po nunna chan hanom nuala ni tin han report bok hetianga Russia le Ukraine indawa han boimup mublai hian boina lian tak mai Asia khomol pui chunga om mek zal boka North Korea in har satna Asia mek chu ala chun jom zela December ninga nimin lama khan North Korea chuan thu chua siamin an sipai ta chu tit for tat anti mai US le South Korea ten joint naval exercise an nei chu an du lo zia chanlet na turin North Korea tuipui kama artillery tam tak mai chu an ron chap chuaka heng artillery te hian round za som thum chuang zat mai North Korea le South Korea in rina border bulok khothang lampang western le khochak lampang eastern region ate nasatakin an kapa Al Jazeera chuan report an pek danin hetianga North Korea achet na chan hi South Korea laka vau khan na warning an pek na ni tin han report ani hetianga thil hathen nu loka hian voin lama khan North Korea chuan thu chua an siam le ta US le South Korean Force 10 joint military drill han nei mek chanlet na tur hian North Korea military frontline unit zongjong nena thu pek ania artillery chi sang mangin North Korea border ven himna turin border region zongjonga wartakin artillery te hian ankap turani tin thupek anchua mase chanchin kanbot seilai thleng hi chuan ankap tange engtiang chein nge thila thlen tak ti hi hriat mai thei alani rilo ani North Korea le South Korea in kar borok hi asau sang le towa North Korea hian in do mai po an hialo ni in hriata media trend khatten report anpek dan chuan Russia le Ukraine in dona ai hian North Korea hian in dona ha chok chuakani chuan Asia khomol puile Europe thengin hai hian anghong dona in dona rak thak jok chu thleng mai thai turin Asia khomol puya hian ain mung meka North Korea hi in dona atalu tani chuan China hi awol big don lawa chutiang thil chu athengani chuan India le Japan te po anghong ngei turangai ani boka Western ram sang te po kangkain in dona rap thak tak mai chu chhuak mai thai din huna ading mekani tin han report bok ani ole khati jong kha tuntrumata na chanchin thar kan buat sai thaite nipot sela kan channel lo thlir tu la subscribe lo hinam chuan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lowin en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau don nia